Simple nga luto ra kay ni dol ang atong giluto karong adlaw dol kay sayo pa kini sa kabuntagon. Unya naara day koy gamay nga gibilin nga istorya sa ila dol bago sila mo eskwela. Ingon ko dol ayaw sundan ninyo inyong mama ug papa kay sayo nagminyo wakaw mag-eskwela. Maong nangatawa sila dol. Mutilaw sa tadol sa atong gilutuan unsay lamian ni dol. Lami kayo. Namit. Karong adlaw dol medyo nindot man jud ang dagan sa panahon pero murag kaulanon. Tan-aw nako dol ang oras alas 6:17 na day dol. Unya kay nangapi man ko dol naa day nagpa-shout out si Justin Argenti dol. Usa pod ni ka followers nato sa atong page. Salamat kay dol sa imong suporta dol ha. Amping kanunay dol. Og sa mga uban natong followers diya kung gusto mo pa-shout out dol, comment lang mo dol. Pero ayaw mo kalimot og follow dol ha og share po sa atong video. Aron managkanta ana ra man na. Mao lagi to no, balik tag istorya ganina sa katong giingon ako sa akong anak bitaw dol nga di mi nila sundon dol nga kay wa mi kahuman og eskwela. Ingon ko dol padayon na lang na inyong pag-eskwela kay maora nay among gihatag nga kaugmaon ni mama ug papa ninyo para sa inyo ha. Mintras napay kusog sa lawas si papa, buhaton ang tanan para sa inyo ha. Mao day dol na apo day ko high school dol no, ako po na siyang giampingan dol. Ang ingon ko siya dol nga ayaw sa adyo paguyab-uyab nak, humana sa nang pag-eskwela na kay ikaw mo'y ginasaligan sa imong mga igsuon. Padayon na lang na ang imuhang mga abilidad sa imong kaugalingon nak. Kay naaraman si papa ug mama always gasuporta sa inyo tanan nak. Kana bitaw dol usahay masuko na kasi imong anak dol pero dili man na ingon nga dautan. Gidisiplina man na nato silag tarong dol pero dili man na ingon nga kasuko. Pagigugma man ang atuwa sa ilaha aron matarong pud ang ilang pagunahuna ug ang ilang pagdala sa kaugalingon nila dol. Busa nakaingon ko dol nga ayaw jud awata ang uban kay daga na mangguguna matikdan dol o nakita nako bitaw dol no sa tinuod lang jud ni naa na magoy uban nga wa pa ka man og eskwela dol tungod lagi sa paguyab-uyab nga tago-tago unya karon nga buros kinsa may maglisod ana taon dol asa man sila mo dol ana simpre mamag papa simpre dol alangan manatog pasagdaan na nato sila nga anak man nato na sila dol dili man pud guro na kagustuhan nila dol kay kung nasayop man sila karon sa panahon dol simpre madawat jud nato na sila ug sa sunod pa nga panahon dol ato na jud na silang gabayan matag adlaw dol ug atong ipasabot sa ilaha dol kung unsa man ilahang mali itong niagi dapat bag-ohon nila dol basta ang pamilya mama ug papa always ra naa sila mao to dol no na share lang nako ang gamay nga story dol pero hangyo lang ko dol ayaw lang tag judge sa isig ka tawo nato ana lang unya karon dol padayon ta gamay pa man taron unta managkanta ayaw kalimot dol og follow sa atong page dol like og share og comment po dol aron may bawaan po nato dol na asa po ni naabot ang atong video dol og sa mga bagong followers nato dol no viewers welcome mo dire sa akong page anytime og usap po day dol no tagaan po nato day sila higayon og higugmaon po nato ang usat-usad dol dili lang kay pasagdaan nato sila pirmi dol tagaan pud nato sila oras dol sama ra gunay sa pag-day off nato sa atong trabaho tsansa na nato na dol natay di-off sa isa ka adlaw mabanding nato makauban nato sila dol sa panimalay maura nay kalipayan sa atong pamilya dol nga makauban ta nila nay mga istorya-istoryang ginagmay dol ana ra unya na ta magistorya dol ubanay ko ninyo mga unta. Kung nakaabot ka aning partiya sa video dol, pwede ra po nimong i-share dol. Dagang salamat. Amping kanunay. God bless.